past continuous. Upitni oblik. Upitne rečenice u vremenu past continuous se grade upotrebom pomoćnog glagola be u prošlosti, odnosno was za prvo i treće lice jednine ili were za ostala lica, subjekta i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu na koji se dodaje nastavak ing, kao u primjeru were you looking. Hajde da to pogledamo kroz primjere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol be u odgovarajućem obliku za svako lice, a zatim ćemo posle subjekta dodati i glavni glagol look, na koji ćemo dodati nastavak ing. Sada ćemo da vidimo šta se dešava kada u vremenu past continuous rečenicu prebacujemo iz potvrdne u upitnu, kako biste bolje zapamtili do kojih promjena dolazi. Da bismo to učinili, potrebno je samo da zamenimo pomoćni glagol i subjekat i dobili smo upitnu rečenicu. Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje s upitnim rečima kao što su ko, šta, gde, kada itd., struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici. Da pogledamo u primjeru. Why were you looking? Ako imate još nedoumica u vezi sa vremenom past continuous, pogledajte i ostala video objašnjenja za ovo vreme na sajtu virtualnaučionica.com. A ukoliko ste razumeli kako se ono gradi, registrujte se kako biste mogli da uradite interaktivne vežbe na sajtu i proverite svoje znanje. Ukoliko vam se sviđa interaktivna gramatika engleskog jezika, spomenite nas na društvenim mrežama i pohvalite nas svima koji imaju želju da nauče engleski jezik.